akwaba ede ebatuma GHS so Ghana wahala dwumedie ena ebre aso se mosomfo muni aba ekwesi kapa enenso mede ebebesomo ewe yefidie kese yi eso na sisi ameno wo ekase die ye nti aba bedru eye yapono eso ka kese akwakwa ye arehosempa eyesem ye jana papa wedi infishia edrunum enan nichema 54 years ehwe eye acid egu eye ne kanchema ne girlfriend ajese wedi 18 years ene ebium susu ne mame eso na ebusuafo assembly ya ye koso yi chese esi ye ewo ewukugwa ewo Ochre district chese wo eastern region nu emu na abranti anase suspect with this abone fosem yididi ede eye na yawo mante na ebusuan obi weka se na ye den obi wedi 54 wo girlfriend ekokoye 18 na eden na ekoso jebre na yembunra eye ensem no emu ebusuan for de ekoko ba ye eyesem na chese abaye ya wedding finshia edu m0ther wone papa ni din ede nana ya mante nana ehhehye hono membre bia etwam na dako oda esore ya na chese wone papa yi dampam a do be nwane se emfonyi bi aba be piemu ewo ne phone so won konkonko sha empem agura wone papa yi adie a chese ne ho wabo adeja no eno na chese egugu emontin so a obi ede ebi aba be kire nti no wodwen ho a wonti asese na be ma me na wotie maya ma den se me ni wu etu eye anamo na se ye enije eda aba ahosepe emre aba ni enyina chese ya ye hu bi chese indwamu ye dwebi na obi atimi agine ni obi anwo atimi asepe no obi ani agea eba ne sen na mimfonyi etimi ko eye embonten ema enkrofo ehunu madeja eso eno ema chese abaye yi ene ne mame ede ensam no ekokopie mu ewo koforidua magistrate court wono mu a ye mpenifo so ekeka nyoma esisi ani etetie sede ensam no ekono womo bo abranti weyi eka yesika pupuru do mo fine no 1200 Ghana cedi a chese compensation ne de ekeka ehun se wo timi efeme abaya no ananse ne kanchema no ebra no ne da eye empem na wo sanso etimi circulating homosexual activity no video no so edeko eye ambontin no no eye for defamation and so wetimi agu abaya no hu efin na wasai abaya no reputation no enti no court ebo no sa eka no ye meche na yawo mante no wo mobon sa eka no ema papa nso so edi wo setie eye wo yo no obi obusa se adwuma ben na papa yi wo ye businessman you say ka businessman so dia na de se wo mo edile with so many things na papa yi echiremu a se wo di video no kwaya na se video no ba abonten na chese abaya no ne maame hunu se wagu eye ne ba no hu fie no to mo de no court na wo mo bo ne sa eka no yawo ene sa ye atete no enungwase no egosu ewo nitirim odo sese si amene wo ka se de woni abaya no enu ho ebiemu enso so sa enungwase na wo mo di gu no kabo na wo mo ebo no eno na chese wo tena asem ene we ya long term planning pa wo tena asem na chese wo plan ye kwan yo betimi afoso di mami ene abusua yi edem obetimi ase wo mabra obetimi ahye wo maso nya kwan ko be hye wo maso because obetimi fa acid ehwegu so dia na chese wase hye na wo pa enesa enti what na say all those so wo ma break up not na say enya atirimopom enya adwin bi se ene kwan ben so ene obefa so obetimi edi eye wo mo edem ena chese edidimu otimi enya ntoboase egada akare a chese eye enedai nenti ababeto edwa esem okokobura eye ne girlfriend yi efie abrawone ne mame ewo hon ehwie eye acid gu abaya ne so wo wie ye no se hwie bi edigu eye mame no eso a wo wie ye chese wodi ni ti ato eye emu a chese wodi ne ho aka emura na ensem we bebeto eye edwa na Ghana fo binum ekase a da bi wedie eni kwan krampo so wo mo de eye papa yi eye nana ya mante ehun eche no for 2 years ago obi aya ade ama na hyew 2 years ago a chese oba won ne te video aba bonte ohun ni se wagu nanim ase na ode wa kokot na ya bo ka witimi ede sa ya wo no
2 years yaw ahwe mu etimi atena se adwen ho aye ho enwoma chese ne enkro ne ba etimi aya to the sense say wetimi akwakohwe acid egu ne so padia we de ebenfo entu wo mo na enso no na ba bi biara wo hye bia no womo enye den emfa no embra na embra no enini senie esena emfa se na busuafo hwe screen ani ase dem start ya make as screen ani abaya no ne maame no ena chese womo anim edi eye afurusane e wo hono matimu se womo ho awotre kama ai we meka ne se kama because wedding is kind of 54 years abaya wedding 18 years one kwa twempna boni say 54 years ni na when ne be twen eye empra wo papa se so na wo ma mensuso a wo si fie wonim se wo baba yin suso ne eye wo bi papa na twempna na suso aka wonu atuma ye hwe han enam sika wo de eba enam se wo hwe wo ba suku enam se je se munya bibi de bom ntoma no munya bibi didi enu nti no suso aka wonu atuma nya de obenya eni obi anka se bia de abrante ne ye no eye ne kwan so a enu no de nanso so wenya futu de emfama emaya no wutu anamo woni abrante bi eko na nim se nipa na enya de se woni no ebetimi akwa pem wa wale kwan so na so obegya na sequence mfia na ne wa mana ya wa se abrante na papa mempewo se mo na wa ya wa so de bebo ame de afan by pass ye mpna twen na woni me twen se de be kwa wale mpa de ne bia ya maso na ne wo na no wa yuti e de frase na awofo no nso so mo mama no epie ba na mo de sika ebo mo de nuoma eba mo musa wo ma se ehe na wonya nuoma ni free ye nipa no otisen na wunu na wo se we die me ba emboa wa wotu eye wo mo fon so e de free mu na anya sa dia ene abonefo sem si se die empa ye monten so abonefo bi se enya de se bepa eye ye fie mu de biara eda na abusuafo we ene eye awrawosema ene de ababeto eye ya pono so se na ya manta we di 54 years we she acid egu eye ne girlfriend ene ebiom so ne maame eso a ewo eko esi ye ewo eye ewukugwa eastern region and some way won so adwenche efa ho eye se fabra ewo tuma gh comment section like the videos no share ewo all the social media platform eso meeting e de create kapa makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura